Yes, nkuko bisanzwe reka tubifurize igitondo cyiza kuri mwe mwese mutwumva amasaha mu gitondo. Igicamusi cyiza kuri mwe mutwumva amasaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi rwose kuri mwe mwese mutwumva amasaha y'umugoroba. Upfa kuba wamaze kugera kuri Eugene Official, tuguhaye ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo rero cyo ku munsi wo ku cyumweru. Turi tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Tukaba rwose n'ubundi nk'ibisanzwe tuzindutse tugarutse mu kiganiro cyangwa tugezegarutse kugira tubagezo amakuru akomeye ndetse agezweho y'ibiri kubera rero hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko akaba turi buze kwibanda rwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvuga rero imirwano ikaba yaciye ibintu, imirwano ikomeye cyane akaba iri kubarwa cyangwa se ikaba rwose iriko irahanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Aha rero akaba ari muri teritwari ya Rubero niho imirwano ikomeye yaramukiye, nkuko rwose tuba tugenda tubakurikiranira gatanu kuri kagenzi kako. Ni imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Iyi mirwano ndetse icyo ugomba kuwamenya nuko ubu tuvugana aya masaha yanga rwose tubivuze cyangwa se iyi nkuru tuyibagejejeho saa 2:30 na M23 ubu tuvugana imaze muri mirwano imaze kwicamo umwe w'abasirikare bakomeye. Ese iri peti ry'umusirikare ninde? Byose ro turaje tubibabwire tubibagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Turi live mu kiganiro ari nako kandi turi live tugenda dukurikirana iby'intambara cyangwa se turi live muri intambara muri rusange. Byinshi turi buze kugaruka. Uwitwa Donald Trump ni uwigeze kubaho perezida w'iki gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mugabo rero ku munsi w'ejo n'Imana yonyine akinza akabako, ubundi twakabe tuvuga ibindi kuko bamurashe ubwo yiyamamazaga kugira ngo arebe ko yakongera kuyobora iki gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Mbibutse ko ubu uyoboye ni Joe Biden. Uyu mugabo rero rwose akaba arimo arashakisha ukuntu yagaruka ku buyobozi. Ese ibya Donald Trump byagenze bite? Aya nayo amakuru turi buze kubagezaho muri iki kiganiro cyacu n'ibindi byinshi rero ntabashe kuba mbagezaho mu mfunyamfunyi. Icyo musabwa gusa ni ukubana natwe, amakuru turaza kuyabavira imuzi n'imuzingo. Sina amakosa aramutse neza bwakeye neza fighter. Ni biki mbona muri yo agenda yawe? Agenda yanjye nuko turasimbukira aho bita Fiz, ubwo ni muri territoire ya Fiz, ubwo ni majyepfo, ni Kivu amajyepfo. Turareba uko byihagaze mu mirwano iri guhuza ndetse izi mai ya Kutumba ndetse na mai biruzi bishambuke. Turasimbukira Minova hafashwe abagabo babiri bafatiwe Bweremana. Ese abagabo bari bagiye he? Bari berekeye mu biki? Abagabo ni bagabo bwoko ki? Turasimbukira Masisi turebe byakagira rwose n'abambariwe uko byifashe. Turasimbukira Goma naho turebe uko byutse biri kuvugwa mwabira bice bya Maranata nuko abyutse rwose ibintu bitari byiza. Ayose tugiye kuza tuyava imuzi n'umuzingo. Nshimire cyane rero rwose, nshimire cyane mbikuye ku mutima abantu mukomeje gukora like ku biganiro byacu, mukagaragaza ko murimo murakunda ibyo tuba twateguye ndetse mukanasharinga cyangwa se mukabisangiza n'abandi. Ni iby'agaciro. Mwumve rwose ko fighter umuhungu wanyu mbashime cyane ndetse mbikuye ku mutima. Ikindi abantu mudukurikira mutarakanda subscribe, sinzi rwose icyo mubura kugira ngo mukande kuri subscribe. Ubundi tuzajye twibanira hano kuri Eugene Official nk'ibisanzwe gatanu kuri kagenzi kako. Ikiriho rero nuko mugomba kubikora kugira ngo natwe rwose tubone ko muba mwashyigikiye ibyo dukora. Ubundi ibijyanye n'amakuru bakabiduharira sina makosa. Ibijyanye n'amakuru byo bakabiduharira kuko niko kazi kacu, nibyo twabemereye tukajya tuyabahera ku gihe, ariko nabo akabagiriraho ku gihe. Mbere yuko twinjiraho mu bijyanye imiripuko sina makosa. Ubwo iyo mvuze imiripuko abantu benshi muhita mubyumva ni amakuru agendanye n'imirwano. Mbere yuko twinjira muri za Kirumba aho urugamba ruri guhana inkoyoyo, aho isasu rimo riravuza ubuhuha, nkabageza operation yuko ibintu byatangiye ndetse nuko bihagaze maginga ya. Munyemere gato tubanze duce muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tore no gusuhuza cyane rwose abantu mudukurikiye muri ahangaho kuri umugabane wa Amerika, mukurikira Eugene Official ndetse mwayihebe mukunda ibiganiro byacu. Aho naho iwanyu muri leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo byoroshe. Donald Trump wayoboye cyangwa se wabayeho perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yarashwe ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza muri leta.
ahantu bita ngo ni Pennsylvania, Pennsylvania, ahantu yiyamamarizaga n'ahanditswe ngo ni Pennsylvania, niho uyu mugabo Donald Trump yiyamamarizaga. Abashinzwe umutekano bahise baza baratabara, gusa uyu mugabo akaba yarashwe ubwo yagezaga ijambo ku baturage ariko ari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Uyu mugabo Donald Trump nk'uko murimo murabibona ku mafoto akaba yagaragaye arimo arava amaraso mu maso. Ayo maraso akaba yavaga ari hafi y'ugutwi. Ngira ngo murimo murabibona n'ifoto niyo twashyizeho kugira ngo mubibone. Umva sina makosa. Mbere yo kuvanwaho ngo kuko ngo bakimara kumurasa abashinzwe umutekano we bahise baza. Mbere yo kumujyana akaba yabahagaritse gato, azamura akaboko ke k'iburyo ngo agaragaza arimo arereka abantu ko mu by'ukuri yiteguriye gutsinda cyangwa se yambariye urugamba, agomba gutsinda amatora agomba kuzaba y'umukuru w'igihugu ubwo manda y'uwitwa Donald Trump Joe Biden iri buze kuba irangiye. Urumva inzego z'umutekano zatangaje ko uwagerageje kurasa Donald Trump nawe yahise araswa ndetse agapfa. Nubwo hari umwe mu baturage nawe wahasize ubuzima, hakaba hari n'undi urembye nawe wagizweho ingaruka n'iraswa cyangwa se barasa uriya mugabo. Urumva ibi ngibi rwose ni byabereye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yakomerekeye muri uko kuraswa, agwa hasi, ubundi ababikoze ngo uyu warashe bahise bamurasa ahita ashyiramo umwuka. Joe Biden rero ngo bahanganye nawe rwose ngo urimo kwiyamamaza kugira ngo arebe ko yakomeza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe ngo hari icyo yatangaje kuri raswa rya Joe Biden rya Donald Trump, akaba yavuze ati nejejwe cyane no kuba uyu mukandida cyangwa se uyu mugabo Donald Trump, uyu Donald Trump rwose kuba atapfuye cyangwa se atasize ubuzima. Urumva ko naho ibintu ntago byoroshye Siramako. Naho ibintu ntago byoroshye n'akana gato burya tuzi yuko Afrika bari usanga yugarijwe n'ibi bintu. Ako noneho bigere n'isi yose. N'isi yose rwose urumva ko ibintu ntago bimeze neza, nimba umuntu ashobora kujya kwiyamamaza bagize abantu bakajya gutya bakaba bagerageza kureba ngo bamwivugane, ni ikigaragaza ko rutari hamwe. Ikindi rero sina makosa, tuhite tuva hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twikomereze twinjire kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari mu masaha y'umugoroba ahagana ku isaha y'isa 11 sina makosa, nibwo nahise mbona ubutumwa bungeraho bumbwira ko mu by'ukuri indege z'intambara zavaga Kinshasa zizana ibikoresho ubwo na amunisiyo, zazanaga amunisiyo hano kuri iki kibuga cy'indege Igoma. Ubwo rero ikigaragara cyo n'ubundi urugamba noneho official biri ku mugaragaro, FARDC batangiye kurwitegura, barimo baritegura urugamba rukomeye cyane, nyuma yuko mu by'ukuri akagenge gashobora kuzarangira karabura iminsi 5 yonyine ngo karangire, haraza guca uwambaye. Urugamba rushobora kuza kuba ari urugamba rukomeye cyane, rushobora kuza guhanganisha izi mpande zombi. Rushobora kuba ari urugamba rukomeye mu mpande zombi, nk'uko bavuze ngo hashyirweho agahenge kagera ku minsi 14, ngo turavuga ibyumweru 2, ariko kakaba katarubahirijwe kugeza amagingo. Ko twumvishe za Masisi barwana, twumva Rubero bari kurwana, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Twavuga yuko rwose n'ubu bari kurwana, n'ubu ndetse ukabugiye kutugezaho operation y'ukuntu hariya bimeze muri Rubero. Bivuze iki? Nuko akagahenge katigeze kubahirizwa, ndetse noneho bikaba bigiye no kurangira ibikoresho ndetse biri kwitegurwa ku rwego rwo hejuru. Navuga yuko bigiye gufata indi sura noneho, nyuma yuko wenda ku gahenge bari bumvikanyeho nubwo katubahirijwe gagiye gusa n'akarangira. Ubwo rero sinzi ngo niki kirakurikiraho. SM23 nayo iri kwitegura
ko FARDC turi kubona biyandayanda bazana ibifaru bazana ibimodoka bakazana n'ibisasu biremereye. Ese 23 yo hari kiri gutegura? Sinzi uko bimeze iyi operation ngiye kuyibagezaho babwire uko imirwano irimo iraba imeze, gusa ku munsi w'ejo bakumanuriye ikintu cyitwa munisiyo. Sinzi niba M23 bamaze kubimenya bakabiteguye. Bivuze ngo kuba bazanye ibikoresho nibiri buze kurugubishwa kuza kwifashishwa hano muri za Masisi ndetse nano za Sake, akaba ariho urugamba rushobora kuba rugiye kubera urugamba, ndetse rushobora kuba ari n'urugamba rukomeye cyane. Uru rugamba rushobora kwibasira izi nkengero mu gihugu, ubwo turavuga hano za mu kibaya cya Kibumba, ubwo turavuga za Sake, ubwo turavuga za Minova, bitewe n'iki Masisi yo kugira ngo bazageze ibitwaro. Twumvishe ko bishobora kuba wenda byagenda ariko biturutse hasi igisangani. Biturutse igisangani ntago byagera muri Masisi. Niyo mpamvu urabona yuko nabo bari kugira ngo barebe uko bakwikura iki gitutu cyaha mu nkengero mu Goma, nyuma yuko bazi ko M23 nayo ku rundi ruhande nayo hari abasirikare bari hariya baryamiye amajanja biteguye ku isaha n'isaha bashobora kuba bagabwa igitero nabo bakabagira icyo bakora mu gihe FARDC yaba ibakijeho umuriro muri rusange. Yes, ubwo rero nuko ibintu bihagaze ku bijyanye n'imyiteguro y'urugamba. Gusa nubwo bari mu myiteguro y'urugamba, sinzi niba iyi munisiyo yaraye ibagezeho. Sina makosa kuko iyi munisiyo turabizi ko ibikoresho byasaga naho byabashiranye hano muri teritwari ya Rubero, ndetse bakaba nabo ubwo barabyitangarizaga ubwo M23 yabakubitaga uruhenu, barangije baravuga ngo ibikoresho ngo byabashiranye, ngo niyo mpamvu mu by'ukuri ngo baticitse urugamba. Ubu tuvugana no kuba barwanye, sinzi niba amunisiyo cyangwa se ibikoresho byabagezeho, kuko amakuru mfite cyangwa se amakuru arimo aratugeraho ndetse arimo aremezwa n'abavugizi ba M23 ku mpande zombi, yaba umuvugizi wo kubye mu bya politike ndetse n'umuvugizi wo ku ruhande rwa gisirikare Lieutenant Kano Wiringoma ndetse na Kanyuka. Abanga bamaze kubyemeza ko hari imirwano ikomeye cyane. Ndabona rwose itangazo bahise banarisohora rivuga ko imirwano yaciye ibintu. Iyi mirwano sina makosa, hari utuntu twinshi tukirimo turangeraho, ahubwo mbere ko tuyigarukaho, mbere yuko mbyorganiza ngahita manukana n'iki operation kiremere cyane, gerageza ubanze utubwire inkuru imwe, hanyuma nanjye negeranye neza aya makuru y'iyi mirwano, ubundi nze mbahe icyitwa idonido. Turasimbukira ahangaha muri Fizi rwose ni haraza za Uvira, nuko ngo ku mpande zombi, ubwo ndavuga Maimai Yakutumba ndetse na Maimai Birozi Bishambuke, nyuma yuko uwo bita Yakutumba Hamuri agizwe umukuru wa Wazalendo muri Kivu y'Epfo, nuko nawe yahawe operation iremereye kugira ngo agenda higa imitwe iri ahangaha mu majyepfo Kivu. Urumva ubwo Kivu y'amajyepfo, ngo bamuhaye operation yo guhiga nibura iyi mitwe uko ari 3, harimo twirwaneho yo kwa Makanika, harimo Maimai Birozi Bishambuke ndetse na Red Tabara. Ngo bakaba bamuhaye operation mu gihe bamuhaye ubushobozi cyangwa se ubudahangarwa bwo gukurira Wazalendo bari mwakiriya gice cyose. Ngo tuvuga Wazalendo ubwo harimo Maimai, Nyatura ndetse n'indi mitwe twumvishe ko harimo na za Maimai Marayika. Ni nyuma yuko umugabo ngo bari baragerageje kumuzana, nawe yari yaranze kuza kwifatanya na FARDC, ariko bikarangira hari ibyo yemerewe kugira ngo yifatanye n'aba bagabo. Nyuma rero kuko yifatanyije nabo ndetse bakamuha inshingano navuga ko ziremereye, nuko ngo noneho muri Fizi umuriro watse. Nuko rwose umuriro watse hagati y'izi Maimai mu mpande zombi, kugira ngo barebe yuko uyu Yakutumba Hamuri yakwigarura ibi bice Maimai Birozi Bishambuke ifite ndetse na Red Tabara, akaba yayishwanyaguza, ariko akaba atari wenyine, ahubwo afatanyije n'abarundi bari mwabira bice. Kuko nk'abarundi bavuze ngo uyu mutwe ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'i Burundi, ati rero turagufasha kugira ngo tuwuhabye tuwirukeho, kugira ngo turebe yuko natwe twabona umutekano muri rusange. Ubwo rero izi Wazalendo zikaba zifatanyije n'abarundi bari mwabira bice za Baraka, kugira ngo barebe yuko bakwirukana iyi mitwe yitwaje intwaro iri muri ibi bice, kugira ngo rwose barebe yuko umutekano hariya wagaruka. Ariko nge ntabihamya, kuko ngo nizi nyeshyamba nazo fight ngo zihagazeho, hagaraga fuka imvugo arimo.
nawe fata nimba izi nyeshyamba zishobora kwishyira hamwe mayimayi birozi bishambuke nazo ngo nuko zamaze kwifatanya noneho na Red Tabara. Numva iki kintu nuvuga ngo ku ruhande rumwe wazarendo bifatanyije n'iyi mayimayi birozi iyi mayimayi ya Kutumba ihagarariwe na Hamuri ya Kutumba, ariko noneho ngo na Red Tabara ikaba yifatanyije na mayimayi birozi bishambuke. Urumva ibintu barimo ubwo ngo ikintu bagiye gukora nabo ngo nuko bagiye guhangana ivumbi hariya ryatumutse ko numva bagiye gusubiranamo kabaye ubundi mayimayi birozi bishambuke yanze kwijandika mu bikorwa by'abazarendo. Uyu Hamuri we abijyamo ndetse akaba yagizwe n'umukuru wabo. Ubwo rero bafata ikintu cyatumye bifatanya, ubwo ndavuga Red Tabara ndetse na mayimayi birozi bishambuke ngo nuko bari bagiye guhigwa bose bagahigirwa icyarimwe. Bavuga ati ese none ko duhije ikibazo nta kuntu twakwiyunga natwe tukishyira hamwe tugakubita bari abasa nkaho bagiye kwishyira hamwe nabo bagiye kuza kuturwanya. Ubwo rero nabo ngo bishyize hamwe, navuga abantu batari kumwe nabo nabara ni izi twirwanaho ziri mu misozi ya Minembwe bo bari ukwabo. Ubwo rero ariko nabo bita Gumino nabo bakaba barifatanya n'abagabo, urumva bakurira na Nyamusaraba, nuko nabo bashobora kwifatanya n'abagabo kugira ngo barebe yuko kwa makanika ndetse n'izi mayimayi birozi bishambuke ndetse ni Red Tabara imwe ibice bashobora ngo kugenda bayica intege kugira ngo ive muri iyi Kivu y'Amajyepfo fight. Ya ubwo rero nuko ibintu bihagaze, nuko ibintu bimeze kubigendanye n'imirwano iri kubera muri Sud Kivu. Ubwo rero nanjye sina makosa nkaba ngiye kwimanukira mbagezaho ibijyanye n'imirwano irimo irabera hano muri teritwari ya Rubero. Ni imirwano yatangiye ahagana ku isaha 11:40 nkuko mbona mu by'ukuri biriko biratangazwa n'abavugizi b'uyu mutwe wa M23, nuko mbona banyandikira rwose cyangwa se banditse bavuga ko ngo imirwano yatangiye ahagana ku isaha 11:40, ariko amakuru ngiye angeraho mu by'ukuri nuko iyi mirwano ngo sina makosa yatangiye ahagana ahubwo ku isaha 11:00. Ubwo urumva iminota 40 buri ubwo nibwo wenda hari urugamba rwasaga n'ahari rwo rutangiye rukomeye cyane, ariko FARDC bakaba batatse ngo ku isaha 11:00 nizo saa rwose ku buryo urukerera rwagiye kuhagera, kuko burya 11:40 baba butangiye kuguca baburi ku bantu hari kureba abandi, niho isasu ryavuzaga ubuhuha. Amakuru rero arimo aransumira cyangwa se arimo arangeraho muri amasaha sina makosa nuko iyi mirwano ngo imaze kugwamo ngo umusirikare ukomeye cyane wo kufipeti ryo hejuru wa FARDC. Sina makosa burya niba kubwira umusirikare ufite ipeti rya kapiteni uzajya wumva ko uyu musirikare aba ari umusirikare utari muto n'akana gato. Ni umusirikare uburemere rwose, iri peti bakubwira ko umuntu urifite ashobora no kuyobora igihugu. Iri peti uyu urifite ufite no kuba wayobora igihugu. Kapiteni Ibrahim Traoré ntakiyoboye se. Ubwo rero bigaragara yuko ni peti riremereye, ntago ari peti ryoroheje ku buryo twarivuga ngo mwumve ko ari peti risanzwe. Ubwo rero ngo umugabo akaba ufite ipeti rya kapiteni akaba yasigaye muri iyi mirwano. Uyu mugabo rero rwose kapiteni w'iyi kipe ya FARDC yatatse n'abakiriya nabo bagira kapiteni. Uyu mugabo batatse sina makosa ngo akaba yari yamanukanye n'ubundi na coalition igizwe n'abasirikare uruvangitiranye, ariko ari abasirikare benshi cyane, bakaba ngo ari abasirikare bavanzemo ngo abamiliseneri, hakaba harimo abazarendo, FDLR, FARDC ndetse tutibagiye n'ingabo z'abarundi hari naho zamaze kuhagera. Bakaba bakumanukiye muri iki gitondo cya karekare bitwikiriye ijoro, ariko ntabwo bije kubahira kuko sina makosa n'ubundi abarundi ibyabo ni byabindi bo bari gukina bari aho kwa advancing arimo aragenda basubira inyuma n'abatlete. Igisigaye rero nuko anytime bashobora kwirukankira. Mana yanjye inkuru operation y'ibyafatiwemo n'ibiki byose ndaza kubibabwira, kuko amakuru aravuga ko ngo aba basirikare cyangwa se izi force zatatse hano muri za Kirumba sina makosa ngo baturutse ngo ntabwo baje bitwaje baturutse muri uyu muhanda. Ntabwo baje umuhanda wose, ntabwo baje muri route principale. Umuhanda sigira ngo ari n'umwe ari kurokoka.
bamwe baturutse ahantu hitwa Mushenge baje bakikire baturutse ahantu hitwa Mushenge ni hafi kuri kote iri hamazi y'ikiyaga bari bagiye kuzunguruka abandi baturuka ku rundi ruhande ahantu bita ngo ni za Kanyatsi iyo ngiyo hanyuma noneho barakuzira urumva baturutse za Kanyatsi izo force bashaka gufatiranya M23 bakayigoteramo hano hagati barangiza noneho bakagira gute bakayirasa ku buryo ngo yagomba gusa n'itungo bitewe nuko bari bagiye kwirasira mu mpande zombi ikaba yakwirukanka igasubira inyuma ikamanuka hepfo muri za Kayina ibyangombwa rwose bakayisanga ariyo naho bakayikubita na Kanyabayonga bakayisangayo bakayigeza muri Kanyabayonga sena makosa ikosa abagabo bakoze birengagije ko hari na force zimwe za M23 zamaze kugera ahantu bita ngo ni za Kasege ahantu hitwa za Kasege hafi na za Matembe urumva hari force zimwe za M23 batatse basa naho basize inyuma ziri inyuma niba rero bumvaga yuko bari bucemo kabiri bari bucemo kabiri umuhanda zikaguma ruguru zindi zikaguma hepfo bakafatiranya izasigaye ruguru ziri hagati ubwo nko muri nyuguti ya O bakazirasa sinzi ukuntu batatse badatekereza ko zishobora kuza gutanga umusada kuko urumva baturutse bamwe n'aba FDL baturutse hano muri za Kanyatsi urumva abandi baturuka baturuka bitago ni Mushenge ubwo bamanukanye hepfo hano bitango ni Butungi baramanuka bagira ntito za Bushenge bahita bataka bahita binjira muri Kirumba ariko urumva ko ntabwo bari mu muhanda abandi baturutse ngo za Kanyatsi Bukomerwa baramanuka nabo bati tugiye kwinaga hehe muri Kirumba ubundi turase M23 ariko ibyaje kubaho sina makosa ntago byari byina hangaha amakuru mfite nuko isasura kivuga ndetse igihe cyari cyo cyose kuko ngo uyu murambo w'uyu musirikare mukuru ufite ipeti rya kapiteni ngo barimo baragerageza guhungisha umurambo bawushize mu ngobyi barimo baragenda bawuhungisha nta ndi modoka ngo bafite nta modoka rero bagira ngo atazibaza zabasutse nk'iyo ruguru barangije zita zisubirayo ejo bundi yo 23 arizo yafashe bahora se barazigemura babivamo ubu tuvugana rero sina makosa amakuru uri marangeraho nuko uyu murambo ngo bite n'igituto yo 23 yabashizeho uyu mukapiteni birashoboka kuba M23 iri buze kumugwira cyangwa se kumufata amatekwa ubundi no tukabona rwose bamucakiye cyangwa se bafashe tukaza kubabwira ngo ese uyu murambo uyu mukapiteni yitwa nde ubwo ndabizi ko barimo baratwumva hirya no hino ndetse n'abantu mwese muri aho ngaho mutudondoshe iyo foto muduhe niyo foto nayo tuze kuyizana mu kiganiro gikurikiyeho tubereke uwo musirikare uri kuvugwa izi ntare za Sarambwe zivuganiye hariya ni bwoko ki ameze ate n'imiryango ye ije mu kiriho hakiri kare cyane batangire rwose babimenye abarundi rero nabo ntabwo bigeze bahirwa n'uru rugamba kuko amakuru arimo aragera haturukana kubo kuri izi ngabo z'abarundi nabo ngo bamaze kuhatikirira ubundi sinema ku barundi hano babaga bari mu mirwano bakirukankira ariko ubanza no kwirukanka byabacanze bitewe nuko mu by'ukuri 23 babaga bye bitero bikomeye kuko nabo ngo barimo barapfa amaze ubu tuvugana ngo abagera nko muri 20 na hafi bari gukabaka muri 30 bamaze kuhagwa bamaze kuraswa baba we abamilisiyoneri ngo bisigariye inyuma ngo baragenda bakora ibintu bijyanye na sharing bari gukora ibintu bijyanye na sharing ntabwo bishoboreye urugamba FRDC ibona izarunesha izarunesha iri gukubitwa izakabwana iyo nkuru sirimo iragira itekana iragira itiki iyi ni inama ngo ya ministre w'ingabo yagiranyije n'abandi ba ministre bagenzi be muri Butembo ubita mwandi ya viticinca sada ahubwo kanze nkomeze nakira utu update tw'imirwano ndabona drone kirimo kugenda igira icyo rwose impereza irimo irandondosha
weho buri pura iyo nkuru ya Mwandi ya Vita. iyi nkuru iravuga ngo Kinshasa yashyize hanze itunga agatoki ubutegetsi bwa Uganda gutera inkunga umutwe wa M23. Abantu ko numva utasomye neza sinama Kongo. Kinshasa yashyize hanze itunga agatoki ubutegetsi bwa Uganda gutera inkunga umutwe wa M23. Kabaye wenda hari twe baba badutuye da baba kandi namwe murimo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje igihugu cya Uganda kwifashisha agahenge gaheruka gutangazwa na Amerika kongera ubufasha ku mutwe wa M23. Byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo za Kinshasa Guy Kabongo Mandiavita ni mu gihe yagezaga ijambo ku nama y'abaminisitiri ku wa gatandatu ku wa gatanu w'iki cyumweru. Muri iryo jambo yashikirije abamwumvaga yavuze ko igihugu cya Uganda kirimo kwifashisha aka gahenge mu guhatira urubyiruko rwo muri teritware ya Rubero kwinjira mu gisirikare cyayo. Nese Uganda yageze muri Ruberiti singize ryo di mu gisirikare cyayo ndetse no kongera umubare w'ingabo ngo no kongera umubare w'ingabo ngo n'ibikoresho bizifashishwa n'u Rwanda. Yagize ati kwinjiza ku gahato urubyiruko muri teritware za Rubero na Rucuro muri M23 bikozwe n'abarwanyi bayo bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda ndetse no kongera ibikoresho n'ingabo zituruka mu Rwanda no muri Uganda mu gihe cy'agahenge biteje impungenge zikomeye. Uganda imaze iminsi ishinjwa gufasha M23 mu bice M23 biciye muri raporo y'impuguke za Loni. Uganda icyakora ihakana ibirego by'izi mpuguke ndetse n'ibya leta ya Kinshasa. Umuvugizi wa gisirikare cya Uganda Brigade General Felix Kurayije aheruka gutangaza ko raporo y'impuguke za Loni irabogamye raporo ibogamye ntishingiye ku bushakashatsi ifitemo guhengamira raporo. Yanavuze kandi ko iriya raporo nta bwenge buyirimo bwo gushaka inkuru ku ruhande rwacu yewe nta n'ubutabera karemano ubushakashatsi nta n'ubutabera karemano bwagize mu kurangiza yagaragaje ko mu mwaka wa 2023 UPDF yohereje ingabo zayo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rw'umutwe w'ingabo za karere ka Afurika y'Iburasirazuba, bityo ko itahindukiye ngo ifashe abarwana. Ibyo bibaye mu gihe mu cyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije agahenge ku mpande zihanganye kandi ivuga ko hazamara iminsi 14. Kumva Uganda bakomeje kuyirega bose, Uganda n'u Rwanda bakomeje kuzirega ngo ziri gufasha uyu mutwe wa M23.
ariko Ubuganda ariko bati iyo raporo yanyu rwose nta buziranenge ifite, ati ibintu muvuga ntaho bihuriye rwose n'ukuri, ati fayita na hano barengereye Abagande ngo bari guhatira ngo muri teritwari ya Rubero urubyiruko kwinjira ngo muri M23. Ni ukubesha bwaravuga bya imodoka byapakiraga abasore bibajyana muri M23, ariko twebwe icyo tuzi cyo nuko tuzi yuko abarwanyi barwanira hariya ni M23. Ese ko muvuga yuko mufite ubushakashatsi kuki mutabagaragaza? Ngenda kigaruwa fayi, kuki mutafata Abagande mufata Abanyarwanda mubati ngaba abo twafatiye ku rugamba ngaba? Ibintu muvuga mubivuga mushingiye kuki? Kinshasa yabishyize hanze itunga gatoki ubutegetsi bwa Uganda gutera inkunga umutwe wa M23 bifashishije nka gahenge Amerika yatanze. Ntabwo byoroshye, urumva yuko rero M23 nimba batangiye kuvuga ngo iri gufashwa n'ibi bihugu, nge navuga ko uruhande rwa M23 nuko bari kwitinya ku rundi rwego, ku buryo ki nta bindi bakagombye kuvuga, ariko ubundi kuvuga ngo FRDC ese ni biki kandi ni Kongo sina amakosa, iyi ni Kongo, ni muri Kongo, iyi si Kongo buriye. none umutekano twibera muntu bamanitse bari gukubita umuntu bari kumukubita bamumanitse mu giti, ni ukuri. Ibyo turabyita ngo iki sinamako nta gatuti nta gake, ariko n'ubundi ibintu bijyanye n'isasu byo ntiwareba. Iyo niyo bita Kirumba. Ya Kirumba sasa hivi tena tuamkia Masasi, tujue kama ni nini nga Masasi na amkia asubuhi kama biko aite na pa Kirumba vraiment sasa ya mingi sana. Kirumba umuriro watse na wazalendo sasa hivi kwa gombana tena kwa gombania mwingine chomake tutombe sana tupone na hakuna cha kufanya. M23 na wazalendo Musandra sasa hivi kwa pigana sana, kwanza Sengereti sasa hivi tusaidie, si maraia tusilumie maraia sasa tulumia mengine fronyeli ku. Okay, merci. Umva ko ari ku isaha saa 11 nibwo ngo bari batangiye ruru guhana inkoyoyo, no rwatangiye kwambikana. Kabaye rwose mukanya tugiye kuza turi gutanga update iremereye. Ngisasu hara muri Kirumba, abaturage bari munsi y'ibitanda, abaturage batebeye hasi, byakomeye ni mutabare byakomeye. Navuga kwa Minani rwahiye byakaze fayi Kirumba byakomeye. Drone siri kukugira ngo iki ya
ntabwo byoroshye fight. Twikomereze n'amakuru yacu, twikomereze tuzimbukire za Minova. Za Minova tujyeyo. Simbukira Minova. Minova nuko ari abagabo bafashwe babiri b'intasi za FRDC, n'abagabo babiri bari binjiye muri uyu muhanda uva Minova werekera Sake, nuko ngo bagiraga ngo barebe uburinzi bwa M23 muri ibi bice by'uyu muhanda. Abo bagabo bakaba bafashwe mu masaha ya saa 9 z'umugoroba n'ejo hashize, nyuma yuko rwose bigabije muri muhanda ngo bagende bareba ibyo M23 iri kugenda ikorera hariya. Bikaba byaje kurangira abagabo baje gufatwa. Abagabo batangaje yuko papa si yabo cyangwa se gahunda yabo kwari kugira ngo bamenye M23 hari aho icungira uburinzi, bamenye ngo gahunda zabo zimeze zite. N'abagabo bagendaga ku maguru, ntago bari kuri za moto, bagendaga ku maguru. Abagabo bakaba bari baturutse mu centre ya Minova binjira Bweremana. Nyuma ko bageze Bweremana bakomeje berekera za Bukobati, ariko biza kurangira bamenye yuko ari za maneko ziri kugenda zineka amakuru M23 ndetse n'imbaraga bashobora kuba bafite muri uyu muhanda. Bikaba byaje kurangira rero aba bagabo uko ari babiri baje gufatwa, ni mu gihe rwose bari bahawe mission yo kugira ngo bagende bagenzura ibi bice ngo barebe ukuntu imbaraga za M23 aho zihagaze, ndetse nuko bacunga uburinzi ndetse na security yaho uko imeze. Hanyuma babibonye, bagabo babafashe, babonye uko imbaraga zimeze, bazibonye babafashe. Nyine subwo ntibazibonye. Ibyo bari bagiye kwesera ntibabibonye. Bazibonye se batanze raporo. Babonye imbaraga za M23 nyine. Nawe uri mu bantu bajya bantera impungenge. Imbaraga zabo bazibonye. Bari bagiye gushaka imbaraga, kureba imbaraga za M23. Papa si yabo kwari kugira ngo bajye kureba uburyo M23 ihagaze. None ntibakubonye. None nyine ntibakubonye uko ihagaze. Abyo babonye. Babibonye none se bafashwe. Yo babibona. Bari gutaha bakajya gutanga raporo. Bahuye nazo zo mbaraga zirabafata. Abagabo uko ari babiri rero fighter ngakaba ari maneko zari zo ku rwego rwo hejuru, ni intasi yavuga intasi. Aba bagabo bakaba bari baje gutata ngo papa si yabo ngo nuko batazongera kujya bataka hatabayeho ikijyanye n'ubutasi fighter. Burango hari ikintu M23 yarushije FRDC ngo nibijyanye n'ubutasi. M23 ngije kwataka ahantu yamaze kwamenya makuru yaho yose, yamaze kumenya abasirikare bari gucunga uburinzi, yamenye ngo muri defense harimo umubare runaka, hari bamaze kumenya ngo imbunda z'umusada bafite ni ingahe, amakuru yose bayafite. Iki kintu rero ngo FRDC nayo yakize ngo ku buryo kitazongera kujya yataka idakoze ikijyanye n'iki n'ubutasi. None intasi ziri kugenda zigafatirwayo, akazi zikabona n'ubwo bwaboneye ku mugezi ziri kugenda. Ariko ntabwo ari ubwa mbere hano hantu, ntabwo ari ubwa mbere numvishe FARDC ngo ubutasi bwo bwafashwe. Ahantu henshi bakunze kugenda bakagerayo bagasanga 23 yabategereje, arega no mu rubaza arafashwe, ikababwira iti nimuze, ikababwira iti rwose nimuze tubereke uko dukora. M23 ibyirwa n'icyabagabo fasha nayo bifite izindi ziri ku rwego rwo hejuru. Fasha ibwirwa n'intasi zayo zirimo hari indani. Titwohereje abantu, aba bantu twohereje mu batumenyere, ati turabohereje ngo bazabaneke. Nuko situation ihagaze, nuko situation imeze rero. Abagabo bakaba bari bamaze kugezwa imushaki. Imushaki rwose niyo bari kwa Gakufe ngo ubu niho bari guhatirwa ibibazo ngayo nguko. Niyo bari guhatirwa ibibazo nyuma yuko rwose ndashaka kujya gukurikirana iyo operation kugira ngo itusohoka muri studio gukurikirana. Hari igihe izi drone zibona mu masaha make nk'ubu ndi kubona network ziri online, utabikurikiranye hakiri kare cyane ushobora gusanga indi masaha amarezo yacitse. Aragabarizo ajyaboneka igihe cy'izuba. Mbabarira, nta mfite gahunda iremereye cyane. Ndashaka kuza guhereza abantu bacu icyitwa Nyamugigima mu masaha rwose akurikiyeho. Ni nyuma yuko ahangaha muri Goma ahantu bita Maranata hasanzwe umurambo rwose w'umukobwa. Ni nyuma yuko rwose ngo yapfuye mu masaha y'ijoro. Uyu mama rwose nimba umukobwa akaba yashimuswe mu masaha y'ijoro, akaba yiciwe ahangaha kuri Maranata murahazi cyane.
uyu mumama rero ni mu gitondo basanze umurambo we hariya, ni nyuma y'uko rwose yishwe n'abagizi ba nabi bamushimuse bakaza kumwivugana. Ni nyuma y'uko rwose drone zacu zikirara zikomeje kubikurikirana ngo zirebe icyo umumama ashobora kuba yazize, dore yuko akiri mutoya rwose. Twavuga yuko nimo twamwita umukobwa, nimo twamwita umumama, dore ko yarabyaye rimwe, ariko bivuga yuko yarabyariye mu rugo. N'uburanga mu gifaransa babita mère fille, n'aba fille mère. Ariko nge ntago njya nyemera kire gifaransa cya fille mère, aho njya nyemera wose umukobwa w'umugore yabayeho. N'aba fille mère ntabwo babaho. Turabashime cyane abantu mwabanye natwe muri iki kiganiro. Tuze gusubira mu miripuko ndetse na za Nyamugigima, ripoti ya Resasi na Magerubi mu makuru ari bukurikiro, tugaruka muri za Kibumba tubabwira iri ntangana cyangwa se uku kurwana uko byarangiye. Mwakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda kandi ibane namwe. Ciao.